Shalom, Horas Dihita Salam Mana. Selamat pagi, selamat beraktivitas sama Dihita. Mengenai dia Dihita Marenganan, saya itu Haptam Mangaramoti. Kita puji bana, saya buka di nomor 740 sada. Ya sada sah ayat 2. Tudo sopi dunahaban namampuan anak nai. Oh Jesus, I buat au tuingan ada di lambumi bulu sokuma akadolo dot lurana sai bagasi dinaro atu polan jumono sai tokuma autu ho dinaro atu polan jumono sai tokuma autu ho. Dituruni habongmu dapot asunangani ai ido hapurusaku ido natawasunangaki nang taho pero akamusu dan mabiarau posroaki dinaru autu ulam jumono sai tokuma autu ho dinaru autu ulam jumono sai tokuma autu ho. Dinaro autu ulam jumono sai tokuma autu ho dinaro autu ulam jumono sai tokuma autu ho. Mau latih. Horas